autonomous council law and order be. Unangli kuke police military release ngabe. Number 1. Number 2 ke BCR ke neke election व्यक्ति पुसिkai ta Hong Kong lo kete. Ke Hong Kong meni pan kaita nang to profession si mane profession ki naam si Niram lo Hong Kong ke. Mana hele banot, Liyong sila sob biar ni sob ni cok ceplong di mana apa? Kali salah. Di mana apa? Nanti kita lihat nanti kobek. Di mana pikiran tu? Di mana tengok tu? Ni dah jesong di pusi. Ada kata mati ko. Media bantah pengsa, video, dua video, langsung nang lima tu dua great.
tum churu nang lima se you yourself go and benar nang li tar nang lima sedang pan nang li panang nang plot aning tuh lah tuning seklap so Allah pan kosong sih tum ikene kosa nang li sa anteng ni li da la so kachi song nong pen ni li pen ni did any puta kali sedam ne hey ba joni tu ni li da nang bar bas ni li ka nang bar bom lang sa se hey tum kar bikan tum ke ne kapet nang li tum ke song apa ni sila mang clear sir ni tum ke hat ni tum ni nang mingse bo lang ko ni tum ke ka bi no to no storm se bon si jak tom si ti do na so go pek na pui se son di chok ke go pek ko la ta ke ne na ke hen si go pek ko ne na hang kuliram no hen go pek na tu apro se son si go pek ko salah bang demokrasi aron salah bang kuliram no go pek tim kar biang no go pek umur sini salah ke demokrasi aron ke song na uti salah oh lagi nang ilong na ada mo salah ke bikson nong bang sampai lah bang demokrasi aron pinang mati nang le ban go pek nong jam malo malo kami sal kami kuali kami bang but ni tu main pen request dah bang lo nang tim kar biang long dynamic under the leadership of nangli sar nangli nangjaponon we are ready to follow you nili tum patir people nangli nangjaponon nili tum sana follow tu ni sir please sir hey sitni bela solan la solan ke jangan chini lo mereka join cikle joni la solan lo la sini maintain the sonda ke cho abin nak tu Sonda,